Hatu karui Amerika karui ke balakir ku kerpang lo blay. Kakelalong penban kum ka kenja karkhana sain. Shna bat export ya ki antichrist. Lani ki riuben blay siya ka pertay. Ku blay siya banay ki subscribers baro ki bajuso to na page ki videos ni channel Storyteller London. Ladang ini keren sepangka kemi jong ka pertay ngimla ban kiar ya karui Amerika. Ladang ini keren sepang kiri klaimbor jong ka pertay ngimla ban kiar ya karui Amerika. Ladang ini keren sepang kiri berus patam ka pertay ngimla ban kiar ya karui Amerika. Bad ladangin pai siya baro kiliang karui Amerika kadai kari kabahak madu. Lani number 1 ladadai hakaspa. Ladadai haki bortma. Ladadai hakajing start. Lani berbuat haki culture. Kumtangi labanong bakarui Amerika kadai kari kabahak madu lani hakmat tam hakapertai. Badai tang karui Amerika kabalat ho hakmat jong kaying dor barba jong karui Amerika lani ka White House. In God we trust. Bad kumjuru tang hakapisa Amerika pinsyam balat ho. In God we trust. Kumta karui Amerika kadai kari kabashakmat na dong syadong. Wat hakakam kejong blay. Henry kat katay kaburam baka Amerika kadan. Kiprewa kini kisngi ki ong ya ka Amerika. Baka day ka Sodom nembarat. Donru ki boong baka Amerika kaday ka New Babylon. Lani ka Babylon ka batamay. Batu blay unsa penhap kop ya ka hakwe kisngi. Namar ki jing sarong jongka. Balok kiba kwa ban sengap pensya ki skor jong pi syangatok. Bangan waras pi ya ka history jong karui Amerika. Nadu balayo ya ka jing laidut. Bat ka jing long jing man ka jing kela jong karui Amerika. Na kita kipor. Syaka mentah. Karui Amerika kalayo ya ka jing laidut. Haka Southrick jong penai Julai juga senam syejar news pak nyew pun riu. Menta kaladap arspa sanposnem. Karui Amerika kadai kari. Kabalayo iya ka jingsyai jong ka gospel. Kadai kari ka ba klaimbor-tam. Kadai kari ka ba statam. Kadai kari ka ba rius patam. Bat ka pisa Amerika kadai ka ba sinsyar iya ka pertay paro kawai. Badairu tanga kapisa Amerika lani US dollar pin UI balatho. In God we trust. Laseng nung rim ya kari Amerika nadu basdang. Daki riu ngait bat kiriu syakriblay ki Krista. U Governor John Winty hakasnem syajan riu spa laipo. Haka jing yalap jongu. Ulong bakari Amerika. Kalayo ya ka jingsyai jong ka gospel. Badula pensrimdur ya ka rui Amerika. Kum ka jingsyai halorulu. Pipilong ka jingsyai ka pertay. Om laban buri ya ka silong halorulum. Badula pensrimdur. Kat kum ka gospel jong Matias lai kalenong katsaw kadukot. Laseng nong rim ya karui Amerika. Halor ka hokbat ka jing sisyaw Krista. Badru halor ko nong rim. Bangilong ka jing syay jong ka pertay. Hakis pas nem kat nyaw bat kat pra. Karui Amerika kala penselur bat kala ay mensim ya kiri sisyar don buar baro. Bakin penenkam kum ka anjong kari. Kat kum ka sipo hukum. Bat kari Amerika kayeng haganong rim. Ba omday ban penyak lelang. Yaka politics. Bat yoblay. Yakilay taligi university ki papaw namtam jong kari Amerika. Bat yaka ba kiri ka pertay baro kitip. Kum ka Harvard University. Ka Yale University. Bat ka Princeton University. Lasang yakitay ki university. Daki Kristan ki baday. Kiriu ngait bat kiriu iit belay. Namar kiong baka jing puli bat ka jing nang jing tip. Kanang pen klan bat pen kraw chuchu. Ban penyari ya kahima ka jong belay. Keleng saudong ka pertay.
Ka Amerika kalaseng ya ka American Bible Society hagas nem siejar praspa kadnrio. Bad baro ki long ying hapo Amerika kidei bandon laka Bible. Ka sarkar Amerika kategapor kala approve ban print taki pau hajar teliki Bible ban sam syapor wilajong bad kumjuru syakiwei pat kiri. Ya kalawei jong kiri lasyania akabor jong blay ong ka sarkar Amerika. Bad ka jinglong Kristan kan pensapriang ya ka jingba bad ya ka kubor babha keleng ke pertai. Badai kas pas nem kat kendai bad arpo. Karui Amerika kalalong kari. Kabala penmi buntam ki missionary. Bad lapak keleng saudong ke pertai. Kibalang Kristen harui Amerika nalor ke Bible Societies. Kila penmi ya ki school pule pastor. Kala penmi ya ke Christian radio station. Ka Evangelical Publishing Home. Ka International Evangelical Crusade banang penkrang borcu ya ke jing syukri bad ban yalap syaka pertai bau jisukre sulong undang penim million ngut keleng saudong ke pertai ki briu kila kala Kristan lengba ka jing yalap bacir hembat baklang bor ki missionary ki nong yalap ki balami na ki balang na pori Amerika kila pa ya ki pastor Sya Latin Amerika, Sya Asia, bat kum juru Sya Afrika. Kum ki missionary, kinong ra ya ka kubor ka babha ka jong blay. Sya keleng satlak ke pertai. Hagati ke por ka Amerika kalapen kelai ke Bible. Sya ki spajat kiktin. Klang bagi beriu baro kin yo puli ya ka Bible. Haka ktin lejong. Lengba ka Christian radio station. Bandeng ba ka Christian TV channel. Bat platform. Lapen sa priang ya ka ktiin ka jong bilay. Syaki million ngut. Bat million ngut ru. Kibala yung priang ya ka jing penim. Pastor John Piper ulong bakarui Amerika kadai keri. Kabala kerku kerpang doblay. Namar kadai keri. Kabala le. Tikat kum kamon bat ka jingkwa ka jonglay. Kari Amerika kaladan ka jingya day ka bajan bha bat ki jaj benriu ju bat daya ka snem siajar kandai spa sa pupra. Kari Amerika kalashna ya kari Israel bat haka juga por daytan kari Amerika ketika por bala itu ya kari Israel. Bat kari Amerika kalapen biang ya kari Israel nadong sedong nado kaspa kapo ka kayik pateng kitiar sama ki jingdan kambaro nado kita kipor hadu menta badai kasnem arajar katnyo Donald Trump mubalalong presiden jong kari Amerika katikipor ulap penlong ya ka Jerusalem kum kan nong ba jong kari Israel bad ha katikipor kari Amerika kalararu ya ke embassy jongka hakan nong ba Jerusalem. Ubelay ubisari ya kenu ke jaj benrio kat kum ke jintau Daniel san kelenong arpunyo ke dekat. Haka arpo century kamtam lele hadin jongkat maba pertaibar kari Amerika kari kebala kerku kerpang doblay. Kelas dang ban yale persyak yoblay. Kari kebasisian kelalong kari kebariu blay. Henry menta kelalong kari jong kejing tala. Mensua kari Amerika keprenda ki hajar ki Bible. Ban sam keleng kepertai. Ban yalap yo Yesus Kristus. Menta kinong ruai nari Amerika. Rengkat ki lirik skil pensapriang siya kepertai. Ya kajing ben belai, bat kajing yale persayo belai, anti-Christ, mensua pak missionary, Sya Latin Amerika, Sya Asia, Sya Afrika, mentapat lengba ki film na Amerika, ki pensapriang ya ki film thala, ki film klemran, ki film dekat,
ban hikai yaki kam auria kaleng ke persai hagas nam syajar kendai Spanyol pulai ke Supreme Court jong ke Amerika kalapen mi yakaan baki kentai kila ban penhakun bat hakatai kesnam kumban ribu milian ngut ki kentai kiba armet kila penhapno yaki kun abortion kani ke jingle jong ke Amerika kam syam lapen sengau tenat setia yublay hakas ne marajar khaksan Korea Amerika kalapen mi sakawai ka ain temai bat kata gadai kinong Amerika kila ban ya syongkha para kentai lani para sinrang kaniru gadai ka jing pen khen katkum ka jing tho ka siti sakinong ram silenong arpunyo bat arpu pra kat kibanga kaun jong ke Christian Ministry Amerika la close kilong yeng Kristan Amerika ki baju penlut por haki jingduai menta ki babun kilong yeng Kristan Amerika kila penlut por kambun haki kamkai kila kelet yublay kila lendat yublay kari kebalong ke bakrau tam haka jingej blay menta kala kelalong kari ke bakrau tam haka jing ben blay kinong ruai ben blay antichrist kiba bune kidai na Amerika ki film dakat film auria kiba bune kidai kiba penmi na Amerika ya ki pastor kiba yala pakis rock ban persya ya ka jing syongkha para kentai para senrang lakem da ke sarkar Amerika ki film kiba ya jeutam kiba penmi na Amerika kidai ki film kiba penjob dau syaitan yoblay kiba penjob ya ka pop ban ya ka hok kekam thala ya ka jimbha kekam mauria ya ka jinglong bha jinglong khut om shem la tho but om shem la kadau shai ya ka ri Amerika haka Bible Henry ki babun ki scholar ki ong ba ka ri Amerika kadai kan New Babylon kitab jing ban pau khat nhiều bat khat prakal no kiong bau blei ula ailut ya kari Amerika klem dan syuk ka jingduna Henry hakui gesngi ublay unsa shimno naka menshua men bakari Amerika kadang long kari ka bari ublay baro kiri ka pertai ki buram pat ki iye ka Amerika Henry mentawat kiri ki baritam kilanut penyapen iksa bat kari Amerika namar ka buram jongka kalado palok lada pikwa isyu ban yosno ya kum kini ki jing ya thuk hana nga sa comments next lada pistunat ka channel junga sai thu lam ki palok jong phi lada pim pistunat sai thu nga story tala London